Yeah, proper. As you can see, sweswi le Giyani, ni suka la Giyani. So loko ta ku ri a pre-vlog, leswi hi swi pre-vlog because namuntlha hi ta hi kha hi ya kule, so swi kahle at least ku ve na some sort of an introduction. So namuntlha hi ta hi kha hi endla vlog ya hina ka Siyandhani airport. So ndani kha ni famba na n'wina as a pre-vlog leyi ka the place leyi ni nga ta va ni kha ni ya ka yona. So hi sukela kwala as you can see. Okay. Yeah, as you can see, kusukela ka that position la mahlweni, so hi ta hi kha hi kongoma this direction. So sweswi hi ta hi kha hi ba straight so ku nga ri khale hi ta hi kha hi endla ka GCR. So ni to ni kha ni hi khata kunene mi kha mi swi vona ku hi fambe xinjhani. So hi ba straight until GCR. Yeah, as you can see sweswi hi endla ka bridge ro nghena kwahala ka GCR, rona bridge ra kona as you can see here ha ha ri ku fambeni of course. Ro ri empty a ni tiku a ri nga na nchumu. As you can see it's very empty. A ni tiku ri block kwini loko a ri na mati at all na hala there is no water, so I don't understand. So GCR hi leyi nga ka la ka left hi ta hi kha hi ndi hi yona kwala patwini of course. Un'wana nga vutisa ku why ni fambe hi milenge guys, the reason ni fambe hi milenge i ku ndzi zama ku save the costs because transport mi kuma ku yi va yi durheni ku va ni suka nyana la Giyani ni ku Siyandhani yi ta ni ba dawule and kuma swona kusuhani ngopfu, so hence I'm walking now ni zama ku va ni save the costs. Yeah, so hi yona this on the left tanihi mi yi vona ku yo GCR ya kona leyi hi hindzaka. Unfortunately namuntlha hi nge ngheni, maybe hi ta nghena next time. Ho yi tlherisa ka wona se ni zoom problem, hi ta nghena next time, namuntlha hi nge ngheni. So swilo leswi it's up to n'wina. Loko mo mi kha mi support video leyi mi nga skip the ads, swi vula ku sweswo mina ni ta kota ku va at least ka tindhawu tin'wana mi kuma ku ni kota ku tirhisa na transport mona mi nga mi swona ku tivhidiyo leti nga ta endla le section A ni endla tivlog timbirhi. Reason yaleyo i ku leyin'wana a ni ndlela ku hi kota ku swi va swa transport, then the other one ku va ku ri yona revenue ni sure ku mi swi voneni. So na laha is the same thing, this pre-vlog ku ta ku ri yona at least yo mi kuma ku ni vona ku a swi ta endla na ku na hamba ni endla ti-pre-vlog na lomu mi kuma ku a ni katsa swa transport. So yo GCR leyi hi hindzaka leyi I don't think we are going to see much because hi nge ngheni mari yona as you can see. So a hi then yeah, loko hi famba hi patu lera as you can see hi hindza a place ya garbage nyana as you can see. Swa tikomba ku teletele swilo I'm not sure if va karisa na, maybe va nga va karisa ku na swigolongodzana swo tala swinene on the same road with Master T. So hi ba straight hi ta hi kha hi hindza kheto nga ri khale, I think hi ta continue ka kheto. Yeah, last time loko ni fambe hi patu lera a ku tlhome ngopfu la ka right laha, so at least swa tikomba ku se va clear up swilo swantswa because vana va xikolo va fambe kwala imaginani guys, va fambe kwala va kha va suka this side va kha va fambe kwala, so at least swantswa a ka ha thyaka ngopfu. Yeah, of course ni kha ni famba la ntshava ya le Gremeta ni vona yi khotla my attention hi mhaka area leyi nga le henhla. Mi nga vula if mi nga tsakela ku ni ya gonya ntshava leya le henhla le like ni endla a vlog na, mi nga vula if you like that na. So of course da kha hi nghena kheto leyi nga ka left ya vonakanyana, so hi ta tlhela endla vlog loko se hi fikini nyana la. Yeah, so yona kheto ya kona leyi hi hindzaka la as you can see, then this the entrance yona kheto leyi hi xona xikolo xa kheto as you can see. Okay, hi xona xexi, nothing much to say. Xona as you can see, unfortunately hi nge koti ku va hi nghena, so swo ku swi nge ti kombi kahle ngopfu tanihileswi kumbexana a mi ta swi tsakerisa xiswona, mara hi xexi kwala hi xi hindzaku. Ta try ku make sure ku the camera is stable because ni le ku fambeni fast swinene na hi camera leyi yo blind na yona like ti-distance leti va ni kha ni famba in most cases speed swi va swi ri kulukumba ku mi nge swi voni, like my speed is not slow. Ma yi twa na mina ku yi famba njhani, but the average speed is insane, mara we are not shaking. Hopefully we are not shaking hi ku ni famba fast ngopfu as you can see. As you can see hi ta yi ri short, a ka hoxa swo tala sweswi ku add 4 minutes it's fine. So hi xo xikolo lexi maybe ta tlhela yi continue loko se ni fika hala makumu once because so I'm just wasting your time. Yeah, se hi fikini makumu as you can see. So ndhawu ku swi tikomba ku munhu o nghena like openly, I don't understand what's happening this side. As you can see swi komba ku some sort of a boarding rooms and stuff like that, mara se hi hetini kheto as you can see yo yaleyo. Then vi kha hi suka ka this direction as you can see. Yeah, a hi fambeni, I think sweswi hi ta vheta hi sukela switandeni hi kota ku ya airport. Yeah, and then we're passing this place, I don't know what is it, mara le henhla ni vona ku tsariwe ku swivutiso swi kwini. Mi tiva ku vito ra wena mi nga hi byela, I don't know the name and what is it for. Mara this is coming up with toilet or something like that, I don't understand. What is this facility? So mi nga hi explainela.
Yeah, so you the main road. Mi sure kunte njani. So it's actually a main road. Loku nga la ku famba xikontiri for whatever reason. So it's cheap. Vanhu vo tala vona va kha va fambetela here ko vanhu nga ta va kombetela. So it's actually the cheapest way. Mavona yo mi kha mi famba. As compared to mi kuma mi kha mi hakela because ngopfu mi kuma ku mi tshamela hala masungulweni a ni voni ku va ku na need yo mi kha mi yena mi hakela and stuff like that. So hi yona the place. Swi komba ku yi tirha ni vone van'wana va kha va nghena. Behind, as you can see, got this other area. I don't understand it. Yeah. Yeah, so loko se vanhu ngheneni ka Siyandhani hala mi twa ku wa khomaka so ni ta jikanyana so swi nga tikombi ngopfu nga ta twina ku I'm spying on them it's not the truth. As you can see ku wa mati ma laha ni nga endla ku wa mati laha and then immediately loko na ha ku hundza ka facility leyi ni nga mi kombisa yona kwalaha immediately loko mi hundza laha and then mi vheta mi nghena ka that place kona ku wa ku mati like they go there va fika va hi chela mati koho n'wina mi xavaku mati around Giyani mi fika mi swi tiva ku in most cases mati ma kha ma suka kwala hikuva van'wana va ta ka Siyandhani minkarhi leyi mati ma kala vo tala a va ta ka Siyandhani va ta ka khomati ka that place here ni nga mi kombeta yona so I'm not going to zoom obviously and kumbexana ni nga zooma loko ni fika la kule nyana laha yeah maybe ho yimela laha a ni ta tsakela ku va ni mi zoomela that place to be honest before I fika lowa xikipa xa white so that's the place ku wa kona la yeah I think we're done so sweswi ya airport and the staffs ni twina ku staffs la hi humangu because ni yi khate fast so ya airport leswi fike ya yi lava i ku problem a na ha pfulanga mepe wa mina so it will be difficult ku a ni lava ngopfu hala henhla ngopfu ma vona swi nga ta ni bayizisa haya ka ha ri ku fambeni as you can see sweswi wa hi suka this other direction and then leyi i ni tshava mang'ombe leyi mi yi vonaka leyi and then hi ku vona side ra Giyani hala no yo hi nga ya leyi phela mina master T munhu wa flexible ngopfu as long there is enough support ni nga ya na kwaleyi so instead of using this one I think ha ri kusuhi ngopfu hi ta famba deep ya hala henhla and then we shall see where we go. Yeah, we're still walking yeah. Hey, ku vayiwani guys ku vayiwani se xikontiri lexi ma xi vona swo ku kakala ni tsamakanye hi le ndzeni ka Siyandhani sweswi mi ya hala xikontirini ku ni kota ku fika ka airport se ku fambiwa swinene so some interesting information leyi ni nga yi vona i ku Siyandhani it's a water business yeah like ku xavisiwa mati swinene like swi komba ku vanhu vo hlaya va xavisa mati na tidonki ni ti vonini laha ti ri karhi ti inani ti xavisa mati and then another interesting detail ku na muti lowu ni nga wu vona ku na xibala patwini patu lowu swi nga ku fambeni so like a patwini straight ku ndliwe xibala which is very very strange to me if I may be honest munhu wa kona ni vona ku vekeriwe xibala laha ni ku hayi swa hlamarisa ni vona a patwini straight ku va ku na xibala laha xa tihomu loko mi hundza ku na tihomu no avoid ku teka laha because a ni ma swona ku for security reasons obviously loko vanhu va se va yiveriwa va ta ku wena but tihomu ti le patwini leswi swi hlamarisaka nyana ku swi te njhani a patwini straight main road ku fanele ka n'wina a patwini ya xitarateni xa ka n'wina ku na xibala xa tihomu laha so I was like yeah this interesting it's interesting yeah tanihi swi nga tsemakanya le ndzeni ka Siyandhani hi 8 leyi kumbexana mhaka vanhu va ha tlele the only song which I heard a ku ri ya Dr Thomas Chauke na swa ti-remix it's simply ti ni nga titwa so far a reds leswi nga swi twa so far maybe it's because ka ha ri early or hi mhaka hi hala masunguleni haleni a ni tivi so ta hi ke hi continue xikontiri se hi fikini loko ni ku xikontiri hi fikini xikontiri lexi hala xi suka Giyani hi kuma ivi xi famba xi hala xi hundza vo Mapuve xi rini xi kunkurhi xi fambisa sweswiya so hi kwala sweswi unfortunately ni nga koti ku pfula mepe ni ndle ni split screen mara a ni nga lavi ku ndla ti-error hikuva ni tlhela ni ngetela na mepe ni ndle split screen ku na camera and music so ni chave ku endla swi va swi ri three because swi endlisa ti-error loko ni teka error swa ku video ni fike ni tlhela ni yi edita na leyi ende leyi a ni nga lavi ku yi edita because it takes time ma vona nyana so ni ta ni kha ni zama ku loko ni kuma un'wana munhu hala ni ta n'wi vutisa ku yi le kwini airport hi ti hala ka entrance yeah kona patwini ni vona kereke I'm not sure if it's dead ya ha tirha na ri ka njhani maybe ya tirha no twina ku maybe it's abandoned maybe kumbexana wrong a ni tivi so hi le xikontirini as you can see maybe ya ha tirha I'm not sure ni nga hemba yeah so ku na kereke ama na ku ya I can't relate ku na switulu laha ndzeni ya tirha okay it's fine ya tirha ku na church next to the road ende yo yi tikomba yi ri kulukumba so xikontiri lexi as I've said hala xi huma a Giyani
xikongoma sayiti ra ha ri so hi ta ve hi be pause ni ta vutisa munhu loyi ni n'wi vona ku le ku airport hi le kwihi ya hala ka Siyandhani ka dlaya tikereke yin'wana leyi ni yi vonaka le ka right le ko va ni ku tlhomeni so mani maybe tin'wana to ti nga ri ku tirha xikombi ni ku va kha ti tirha yin'wana leyi hi vonaka le ka right le as you can see exinokavhoni ni ko zooma hi ku loko ndzi zooma ni nga rivela mi kuma ku a ya ha ri ka one leyi ni lavaka yona ma kuma ya so loko hi fambisa leswi hi le vuhosini laha hi ku vonaka la ni ta tlhela ni teka video again loko hi fika a vuhosini hi le vuhosini a ku na ti-restriction ta nchumu ni ta ni kha ni teka video loko hi fika laha vuhosini mi ku vona na kona so hi fikini ka patu ro ya airport as you can see hi rona leri then laha hi le vuhosini as I explained already to endla picture ya vlog ntsena ya thumbnail so hi rona patu ro ya airport leri so hi va hi kha hi suka hala xikontiri hi lexi hala and then xikontiri xo hala i Giyani hala side ro Mapuvo so I think hi ta yi phosa la and then hi ta yi ba loko se ni kota ku cheka ku position ku hi le kwini sweswi ni kota ku vona ku ni sungula ku vlog loko ni ya airport straight loko ra mugeza subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe so after this video ni ta ni kha ni vekile link ka top comment ku ta ku na link ya video ya vlog ya full vlog leyi hi telaka yona proper